Za 20 minuta ćemo ispeći cijelu kvočku u ovoj fritezi na vrući zrak, ili kako je ja jaranski zovem mini red. Uz ovo jako često lijeno balkansko jelo, naravno ide i krompir koji će se prvo kuha 10 minuta, a da ubrzate taj dio prokuhajte vodu u kuhalu. Onda ćemo napraviti jednostavnu pastu, ulje, so, biber i ajde balkanski MSG naravno. Ipak je to kokoš s krompirom i onda ovu kokoš koja inače manekenka ili 200 grama premažete i ispod kože i preko kože. Ona se peče 22 minuta, ali evo vam je formula za veće kvočke, pa iskreno nemam pojma jel radi, sam je izmislio, nisam je testirao. Kokoš ide u fritezu na 12 minuta. Sisama prema dole. Nakon 12 minuta okrenemo i pečemo još 10 minuta. Dok ona odstoji kako inače i treba, krompir umijeljamo u ovo blago koje ona ostavila za sobom i pečemo ga 15 minuta. Kokoš razrežemo za serviranja, ovu donju kožu odmah pojedeš, a ovo ide u zamrzivač za budući temeljac od smeća. Pogledajte ovo sočno prso, 65 stepeni interna, sad gotov krompir pridružite mesu i servirate svojima. Ja naravno ne dam nikome, sve meni ide, život je kratak, pojedi bata.